Gadang dah. Yo gadang. Oi. Kunjung Kat karek. tumbui timbo kat tumbui. Mana jalan ke Payakumbuh, makan sate di Ngalalau indah. Dialah badan mandi Palua, asa hidup indah menyusah. Rancak bunga di tepi taman, biam-biak urang Ambil tu. Oh. Woi, yong ah. Oh. Bo. Weh. Capek dah sekarang ni. Alhamdulillah ya Allah. Oh deh. Kamu santai sekarang ni kau, Bo. Yo. Biasa sarjana nak awak deh ya, tamat deh kuliah ya. Dia. Di kosim kuliah ah. Ya. Tu je kunik ya. Kunik. Weh banyak ni kau cendawan. Yo kayun dah orang ikut ngambo. Yo. Kau bek batu ngambo. Tu orang. Enak cendawan kau. Yo lama digulai jo pombo jo brokoli. Tak jariang. Tak jo jariang dah. Gue keliru jariang je cendawanan. Ndak bo na rancak aja brokoli. Kui yo rancak mana nyembo ha. Tak dapat sekarang. Tengah karung dapat baru. Sekarang. Yo. Alah jadi lah. Allah nah. Hanya mana lo kau nak lo habis orang lah. Nak letak balik orang lah. Tu balik sawak lembo. Balik seleh. Keparak awak leh. Parak awak lek. Yo. Deh. Kerajak leh. Itu Adi. rezeki menempe namanya. Yo ya. Sehari kan kami tak. Sehari kami jual. Wah. Cuma kini ke apa piti lembo? Beli godok. Beli rokok. Rokok, godok, Ya. Kerupuk. Buat leak. buat liak. Tak liak lah awak dari lembo. Lah banyak makan. Kan nyampe duit. Ya. Sila agak sulit saja lah ni kini ambo. Iya awak lah sulit ya. Masuk-masuk Kamu satu tungkui awak ada ikut lengah mo. Ya. Lah kau dak awak cari rabuang bagi ambo. Ayo kau batung ada. Ya pak. Ya. Tapi rabuang ambo kini orang kan musim beralek dak ambo ko. Kayu ni. Tu kayu ni ikut kini ngangkan kalau orang bapangkek-pangkek nun nyo dak nak yo sesambah-sambah ayam ko le dombo. Apa saya? Yo lah nak yo lo sambal rabuang, gulai rabuang. Tam duo dek nang ketek lama makan. Dek nang gaek lama lalok. Ya. Jauh le kamu. Tinggi aja awak dambo Tak ada dambo. Orang kalau tarang bulan tak lo ada itu. Beda baru dah. Hari ni kau ada cia. Tak murah rasa kiambo dua. Yo. Ambil bo. Gadang dah. Yo gadang. Oi. Kunjung karek. Kat tumbui timbo kat tumbui. Weh yo payah boleh. Gadang. Kau gak 5 kali ada gulai ya. Apa cara sehari betul? Yo betul. Tarah-tarah bo. Tua. Naik pandai ya ambil abang. Lah ye. Tidak kapan deh ya. Tentara dak baca aja babari dong. Jalan lama dak Weh rancak lembok. Rancak. Weh. Kau nak rabong namanya ya? Ya, tu nak rabuang. Rabong lunak. Kau rancak tu badak dah buah. Kalau sudah rabong jadi apa? Jadi batuang. Mana gaib pada rabong pada batuang? Lah rabuang. Tapi lunak apa kau lunak? Batuang apa kau kareh ha? Amang kue orang lunak lumbo baru kareh. Jadi kalau awak pe orang lunak lu gak 3 kali. Dah aja mu orang lunak tu baru kareh le. Mantap. Ya nanti digulai. Rabung ini mantap. Inilah namanya lunak. rabung ya. Manis gulainya. Ya. Kalau digulai. Tapi
Tapi tajam miangnya po. Tasingkot peri aku